Talib tao guru ang ranakan limang taon na 60 ang naad na magdam na ang sunsuwag taada ay pamagay sa demo makapagintawang apong kumang manusia so kukuhan si kong mga sukatan na sipuun ko mga tao may tumada at pangalimo po niyan na apian do ko matatago sa apian do ko matatago siyang kaya kuwan na swabab tarik pamagayan sa demo na pamanita ko na siya na pinalamatap si kwabab tada saya emang tuh na dapat na matatunduan kawiyagan ni manto. Da matatunduan na kawiyagan ni manto. Manto na ay mahasiswa ni manto na makagnakaw sa patay na mapanasbika ko suswatang pabagtada na pangadiyo ko sa paramanod bagtada na son so bagtada ipumagay sa dimo. Luto ka pa manitakan da para ito si kakuyagan karena baka po sa awan na mabanitakan sida udah mabanitakan na sa kamutudan mabu anak pirame ito ay sukaya ka no makasimbili kami sa satiman na magatos umadua na di mapudo asad mo bisa kada kalian dahil so kaya ada kang sakyan gudpukakang sa iko kaya kapag makan na sakit ako na din dia kang ginawakan aba ko ngedbak sa rumah sebab sa siawan so pitulapis sa bugwakan agad kagdamakan lagi napsikitan arbakan agad artritisakan o di ako makadala ko kasi sa makapakasong sa na pamanik sa dawasakan lagi akuan artritis mabubunod na dawasakan nagsimasyokan na mapamanita ko makapanibot na mga ako ada so kisukatakan ada dia nak kisukatan sunso Allah Ta'ala ay pemagay sa akwan demo reski ana dap na mawatakan akwan na pada dawannya maptirwan na penalamat na sa Allah Ta'ala ako penalamat na sa pengalimurakan sa swaswatan ko Allah Ta'ala penalamatan akan seminggu baka abu so daungan taman pengademu maka juga ino to maka dulu dah tapi petabu aku mau tudungan itu kapakan aku ino nga di gabi pada kigabi alim pernah dia ke anak kigabi anak pernah pukul tak mana bala buat pernah kuat mga dinoon o dali mo apong ko lagi jak na manusia nasuwabag talay pangadi mo akan daw bawatan wala yung bubayakan ada manawayakan ada kun makambuday aya buah kikiban wita kan pemanuta na paita o tatumbuh mga ito asada itu buah seda ke banitakan oh bak abana pengalimu aku niu nakati sumuranakan asetale ta upuru aku kati sunamburakan ubak nitu lagi na insyaallah taala na ciktan pengnikol Allah taala so balas napakadang Allah taala balas angkan Allah